BJP government ka chamamnaba hairiba wahisigadi thoina lapnadabra na khalle marise maramdi moy dum chamamnaraga dum leirabani hawbadagi since the very beginning adudagi central government nasu manipur da yengeba midyeng at the same time manipur ge lengak ta haitare moy double engine machine ji da yengnariba midyeng si kamaina yengnari no khosu praja moina analyze tawba matamda solution ji ifang phangdaba adudagi kari haina akhoi praja moina midyeng ta doino haje chamamnaba dum leiyeba maramdi honorable chief minister masamakna su every statement mahakna piba khuding makse chamamnaba statement ngakta piyeba chamamnaba statement habu ngasi ngarang phong riba cover du da su dum yaura leirabani ko sida khoi official oina hairakpa leitraga su state government na lawkiba shugi warep center na khanare haba tare na hai official oiba duneba mayam da darkar leirise official oina mayam da thamba duneba khannabagi response to karino khanagra matung da puthori ba poche karino hab duneba tarise adugi chamamnabagi question dune CLP leader na so hangi se karino khoi chamamna re hairini maramdi akhoi gi train thoi suba manipur legislative assembly gi session landraga di manga su session da puthokra baneba adugi mamang da cabinet decision ama lawre su abrogate tawba na madu do assembly da congress ki opposition MLA sing na fully support tawgra bani ground rule thugai raba kangu ground rule ngak na chatraba militants cookie militants sing do adudagi suspension of operation lokthok pada khoi full support tawre haina high gibal leirabani aba masi high gibal leiraga fully support tawgra poche hujik pau madugi tangdang ba leitabase huji 2024 gi august loi selak tawrabani february august size yamna lapna gre tha fanam lapna gre hai tare asuk lapna graba matam sida tangdang ba ma bhap ta dabam leibase plus tripartite talk hai bane ba tripartite talk hai jida central government state government and then militant cookie militant sing ahum jigi marakta tawba kaino ne ba aduda state government ki knowledge leiramdana meeting unava thengkhang kyano talk tawgre hai jine ba adudi state government ki mamai sida amuba kali taisali natro state government khak natana manipur praja miyam 30 lakhs hena leiba manipur praja miyam sida paliba center gi BJP government sina mai sida kali taisali ne ba utchai ri ne ba adu utchai raga muka kaidorakani public sympathy phangnana bagi damakta statement ama muka thorakani ba moi gi site gi pura chamamna ba sarkar ne haijina khoina haije tungmangi wanati adu dagi भारतीय जनता पार्टी का कुकी मिलिटेंट्स का इलेक्शन माई पाकना नबगी दमकता पांगनगी बा मतेंग दो मियाम पब्लिक डोमेन द लोइना लेरब ngaktane ba mado ado kanana ju deny to bang maroi da bani karigino madu phongrabane ba national media sing da phongrabani parliament abau assam gi MP oiriba Sri Gaurav Gogoi ne amna clear cut oina madu parliament da law grabani kholaw tham grabane ba भारतीय जनता पार्टी का कुकी मिलिटेंट सिंगा इलेक्शन माई पाकना नबगी दमकते इनगी बयाना चे मखोई मरकता लेनगी बॉन्डिंग जे ngasi manipur praja miyam na su khangye ba at the same time BJP ne election mai pak na ba khakta da khulai oina season ba khakna tana tha kaya no je huji manipur ja kha garau nang handana awa pham da ta handana ground rule mayam ma thugai dana ngasai akhoi ojana su pan bigri dana ground rules matang gi clear oina fresh recruitment yada ba moi gi designated camp da gi thok ta ba moi gi camp du gi armory da thamba two locus system oiba amana moina paiba lok amana security sing na paiba ka ne yamna clear cut oiba akoi gi ground rule lei ri ba madu ground rule mayam do thugai ra ne thugai ra kan jida ground rule thugai ra ba suspension of operation da yanagi ba yana chema thugai ra ba rule mayam thugai ra ba pot hai jida action lo ba ngam da ba ji state government sigi amna ason ba adumba step amane ba at the same time center na lo ba ngam dri dudi kari guma ma moi da gi mateng phangurabni na moina adugi in return da kainoma pangning bagi kari gumbi amatagi action low dabo oiramba su yaeba aduga state government se chu makhut punjela thambiramba su yaeba honorable chief minister nadi 24/7 center ga pau faunari hena high 24/7 tawba tabu honorable chief minister gi suspension of operation ga mari leina thorak pa statement dadi he is not clear public domain da clear oina jo thamde adum chamam na hala leibane ba samna hara khoi pawro da leib ibungo
nga do hodong na cha gi nem to yengo en haira hodong na cha ba yeng le ha do adu gi film da tara ga di Manipur city for the last 15-16 months we are suffering, we the people are suffering. Why? Ground rule thugaira militants cookie militants sing na tawra iba chathari iba attacks mayam se control to bangam da se masi achauba Manipur gi government ki amadi center gi drawback ni have se masi dan thamjage ba aduga aina ahan ba round gi loisalak pada Bharat Sangvidhan gi manungda lam amabu state amabu jaga amabu Santi Raksha Purak nanabagi damakta rule of law preserve tawraga thamba se masi hauna sane ba Sangvidhan gi makhada any Manipur gi nataga jaga du gi integrity thugaina na ba disturbance lakna na ba violence thokhan na ba karigumba magi demand sovereignty gi demand torakpa unity thugaina na ba torakpa mayam do madu rule of law gi makhada control tawraga thamba haiba se masi Bharat Sangvidhan na piraba dumba right amane ba sarkar aduda adugi matung in na ba adubu way back to 2005 ta Assam Rifles ka cookie militants singa su taunaraglayame suspension of operation madu state government ki knowledge leram dabdagi state government knowledge lerakpadagi di state government ne intervene tawraga without the knowledge of the state government kamaina tawdoino si yaroi phare peace ki matangda peacekeeping ki matangda public ta kaidana na ba sovereign akhoi gi unity integrity se kaidana na ba adage violence thokdana na ba extortion adu mayam je thokdana na ba damakta shanti gi wari sana ba haisidi it's good but Ladiba state government knowledge amata piramdana tauba haisidi yaroi adu oiba taragadi state government yauna koi wari sana batai state government na fully noi ani gi marakta khulai paiba masen gi marakta inari ba yana chedo madu state government na monitor phajana tauba mathau tai hana adu gi monitor taura aba matung da ne ba ground rule haina mayam da clear cut oina thame ise Pungdo Piaduga, I plan the Lactige, Zadegi, Kanomtang, I highlight Tauzaga point and Kahuziki, Center na Sugi Matang, the Pita Iba response. Jose Akwigi, nationally, Kanoda, paper da Fungdo Iba, Kwigi State Ki, Kanodadi, Lenga direct pause, official and Piak from the Ampula point of the national media, Fungdora Poduga, Kwigi, Navigi, Tanzania, Queen Longa, Ribiswida. Adona Masida Haida Iba Bugi, Su review Taubugi, Matangs, the Pita Ibase, Masimaxi, State Lenga, Yahondana, Moke Unaraga, Sumain, Western Doctrine, Kotpegi, Sugi, Kwigi Camsing, say, Kara, Kwigi Valley, and Namazakadi, put Otamakota, Hibasing, the Kwipuna among Massin, papers in the Ganana, Kangas, my lady. Adumasi say a Puna, Kanwanena, response, they must Masigi itself simang akwigi center gi response ne ba from Sudan thambiri masigi response ba koina kamai interpret to ya ba masi reflector bi se kari aigi yum gi matangda aigi hingon gi matangda khannaraga ai sugau yaudana kamai khanna doino tripartite talk haina haire ngasai joina panjagre central government ne state government ne amadi cookie militant sing gi marakta khanna doisina Manipur state ki neba suspension of operation gi ground rule se review tawdoi sisu cookie militants ki matang sida neba review tawdoi se Manipur state ki oiba issue neba sise aduda center na Manipur gi masagi hingon gi matang da nainari bududa masagi hingon mapudo yaudana nainaragadi mado arthaje kari tho ige habnida maduda yaroi Aiko yaudana kamaina tawdoino haina haiba ngamdragadi madu landraba soidraba government ne ba khoina hangdori question se government ta hangdana government ta question tawdana government ta wa ngangdana government ta suggestion pidana government ta tainadana kanada tainaru doino ba adu regade khoina government ta ngakta inthokpada yaroi haibasi sigi kamain thambidinga thambi gibje popular na chatlaga adudi review de yauru yaroi kaino ta ina haining ise layman amana normal citizen amana koi ojana natraga akoi gi sister na chalaga review tawbagi discussion meeting du yauru badi yaroi haba madugi authority piri di prajamyam na government na tropiri sibo prajana government ta power sinare 2022 da BJP absolute majority phange 2017 da sarkar sem gre UKLF ki chief SS Haukip na masana phongdokre matamdu ki BJP ga akanba leaders Ram Madhav yauna even Assam ki chief minister Hemant Biswa Sharma yauna talk tawgre tawra matungda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BJP ꯍꯜꯂꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯧ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯎꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯆꯠꯇꯅ ꯅꯪ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ by betraying the state government how can they talk adugi achauba question duneba ado last prajana pigaraba power handak su kyano 2022 election na BJP na kari sibo 35 na tro landragadi ado hujikti mayam punjalaga atai tai mayam da punjala ruling da leise 55 ne opposition just 5 MLAs ne aba adukki mati powerful oiba government ne ba si government se 55 ruling da famba government hai jibu power प्रजा मियाम सिनग्रब पावर दुबु पावर दो फंक्शन तौदना प्रजा अखोइना चलग फंक्शन तौरु याब पोट नतेबा प्रजा न तौब याब रेस्पॉन्सिबिलिटी सु लैयेबा मरक टू द गवर्नमेंट न तौबम तोप रेस्पॉन्सिबिलिटी दो तौरक्तना प्रजा द खते इनथोग थंबसु यादबगी तांकक लैयेबा अदु क्लियर कट तो ngasi दि पब्लिक डोमेन दा हंजन हंजन हाइरि दुने थंबबनेबा हंदकी यंगो चिन स्टेट की मतंग दग तौरिदो ड्राफ्ट है फाइनल फुगदब ngaira leirब पोतुनेबा अदु स्टेट गवर्नमेंट की नॉलेज सुगाव यावदना स्टेट गवर्नमेंट से कालगा आई इमुंगी वारी सानबदा आई सुगाव यावहंदना सुम तौरा लेरिसिबो मसिदा हरावना यारिबा आई दो सोइदराबा आई इमुंगी मीना दे आइंगोंदा पावर पीरेबा नंग ने अखोई की रिप्रेजेंटेटिव नंग अखोई की मिहुनी नंग ngangaga de अखोई नंग थेंगाइना बिरोइना थादो थमबा आई दुना आई सुम लेथोगा आइंगोंदा केन तानरमदे आइंगोंदा केन तौबिरमदे हारगसु होय कैसु कायदे ने सुम तौरगा लेरगदी मतुदी पावरफुल ओइबा स्टेट अमगी पावरफुल ओइबा प्रजा मियामगी voting right na pige ba vote aduna sinagi ba shakti adugi niyom chumna pangthoktabane hena idi haigeba aduni ngasai musi chamamna ba haibasiga paliba sarkar jiga karimta khetnaba leite haise chamamna ba na thallaba sarkar ne ba whom are we to blame kana da no khoi question tawsibo tawdori se it is a government soiba yauragadi ngasai rule of law haidune ba honorable MLA LM Khautena ai quote tawjarake mama sa se DGP oramini honorable chief minister hujuji paliba chief minister makha DG oramini adodagi BJP ki ticket vote karaga ma MLA oirine ba ado ma masana poppy plantation gi dazu kari haige poppy plantation tawbasida financer se kana valley west paisa paiba mi myam su yawe haine ba valley dagi mi myam su yawe harine ba adudi honorable MLA LM Khaute su clear cut oina khange habne ba madugi thakta claim tawrab do kari gi hoji po sarkar jina tumina leitho ino habni da separate administration tale ताली बसिबु कना MLA नो मंत्री अनि यावरी BJP की MLA मंगा यावरी KPA मोय के चमिनबा अनि यावरी इंडिपेंडेंट मोय के चमिनबा यावरी तारामक से मोय के चमिनबनेबा BJP ना पाइबा स्टेट ता BJP की लेजिस्लेटर कांगुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ताले मणिपुर की नाइट तो खाइरगे ना ताले मणिपुर थुगाइबा पामे लैरिबा BJP गवर्नमेंट बोथ स्टेट अमसुंग सेंटर ना तुमिना लै पब्लिक ना पावर पी घरबा मणिपुर के सरकार जो तुमिन ले केम तौब ngamde just yengaga layeba adudi a mathak tagi noi karimta tauba yaroi maramde akhoi ni election mai pak na nabi damda akhoi achauba mateng lawkhre hairiba community gi militant sing si dega akhoi achauba mateng lawkhrabani na noi wahi amago haiba yaroi na chin melak praba ada hojiki matang je dadi phana melak pa taraga so khoi tumina leidori bra habde for the interest of the people of the Manipur fight to godabane ba आईगी फमजी खक्ता कन्ननबगिदमक्ता नत्रगा आईगी गवर्नमेंट से खक्ता कन्ननबगिदमक्ता इसा खक्ता ngathok chananabगिदमक्ता तौरगा लैबगी फिबमदा ब्लेम तौरगा ngang-ngaki ओइबा वाही क्लियर कट ओइबा म ngang-दबा म लैरियेबा मदुने बाई खोइना प्रजा मोइना अकीबा पोकलेइसे यूथ मोइना अकीबा पोकलेइसे मसी आईदी खितंग प्रजाना सिनग्रब शक्ति दो नियम चुमना चलाइबा चुमरा हाइना खल्ली लीडर मो ओरगदि मुक्पा चुमरा हाइना खल्ली सेंटर ओइजनु ओके ओजा कमाइन कोई हुजिकी सुगी सेदा नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक 29 February स्टेदा कोई की दिल्ली दा कुकी इंसिडेंट ग्रुप सिंगा सेंटर की रिप्रेजेंटेटिव सिंगा उनकीबनी अदुदा कोई मणिपुर दगी ओइबा रिप्रेजेंटेटिव अमता याउदे मसेदा होम मिनिस्टर नदम फोंगतो केबसे विड्रॉ तौगनी हाइबगी वाफम दि लैते अदुबु मसेदा कोई रिव्यू तौगनी हाइबा वाफम ममदि फोंगतो केबसे दुम लैबने अदुगा कोइना खंगदना बसिगी क्लैरिटी से पीदना लैरा मतुंगदा कोई हंदक सी for 3 days आदा कोई फमदना मीटिंग तौदना मणिपुर गवर्नमेंट सिगी अमता कोई साइड तगी रिप्रेजेंटेटिव अमता याउदना तौरे अदुमसे अखोइना ऑफिशियली अनाउंस तौदबिदा अदुम रिव्यू तौबे पोट नम लाइसे मसे अखोइना अदुम
extend tawre kaina lawraga khandokpa yadwi jala kamaina nei na maside ya bokte da logi potabo adu ya ba hongna de da do masi matang dai ne hajening num le hojik ti coalition government am lai ba jani aduna ne sai jo main len na khoi kari gon khanbiri ge che rang nan kanu tawre ko ngasi ju moi demand tawre nahan moi gi ko agni kari gi no oh yes lateral entry to na have is ki to ko nakan dagi puchan gani hanage upsc to busi ge mahuta na do mayam na pressure pi na to gidre ko ngasi ba tawi israel no mai yon bi thabak se lepo haidana ko gdu su yauna tawi admai to manipur se kai ba tare nei se su wa je noi lokho haidana pressure pi ba ngam ta ge heng dum lokho khre ni mising sang de bi ko masi na india su kai ra ni manipur su kai ra ni aduna ne masi noi makha ta na thamba su ya ro haibagi pressure ji pi ngam ta ge ko ma aduna ba khoi gi politics democracy di khwai de no haibji ke no the center government je sol nge pa jang no haibi hele ba ana madu gi pressure pi bi haibta aduna de akhoi na sidhi se law gi mathak ta akhoi na ngsa gi kanu se counterpart hai tare ko government to government ma am je salaga akhoi una political party sing je khoi unabam change ko khoi manipur je sini india je sini aduna noi khar mateng pangbiu si su haibis na masi am kahela ka do si le haibse masi akhoi makha ta na to change aduga masidi fajana bo tau ta gi ko hojik ti kanu se bjp se mamangi man absolute majority phangba du natabani na hojik ti ma ma khong si ko ma jo coalition gi dharma du leibani na mo jo halakane je ai popular da ro begi na ilak ge hojik se khoje tripeta tok oiraga di me am na hangi se ka do da makta ma yofam sungthok thokpani ma gi knowledge ya kuna center na tawning ga mong ka tawbai pochi su ure aduga khoina thingang khuding makta haiba tare minister gi wafam se khoina lumna laudra haiba sim chuma ma toina hangbo fam ma oire adun de handa ke se government of manipur se yaudana hanagi akoi gi 2025 tene chahi ahumuk 2008 ki mamang da moi ki leinaram ba dugumba understanding agreement du da lakna bagi mawong da adum pause hudoktana haiba tare sigi slowly and gradually process se lai bra ba hang tu dum hang dab dinate aroi be na kamai thambi dinge sumai chat kita de mayon je koina kamai ni re adune nga sai digi panari se koi ojana su panbire government ta sakti prajamyam na sinare ba ekoi ki representative oina hoji sinari se bharatiya janata party dani manipur prajamyam ne absolute majority phangaga manipur government pairi ne aduna pairi ba government se yamna powerful oiba mathau tai powerful oiba de laira na moi masen napak loi tanari ne napak loi tanar amana ngang batana de amana ngang batana de pulapun su lepmin na de amana ama haini ai di pau phaunari ma di pau phauna de na moi masen da taunaraga leiba sine ba power sinarabdo power da chalai ba haite habne ba example di ai mamang da su ampi gre ko former chief minister paung ibobi na kamdau na home minister amana ayaba pir about the kamdau na mukhi at the same time matam dugi highway ga mari leina na chatpa khongchatta delhi gi khongchatta cso yauna mayam yauna chatpa khongchatta former chief minister na mantri du da mukhi ba ko adure paung ga khangam khoi phamina ba mana liye ba 2002 da manipur sarkar se ole seme congress na toraga mayam seminare former chief minister paung ibobi chief minister oire yam nauna chief minister oire aduda lawri ba maru oiba thodang lawri ba mayam se manipur se stable oiba government leitabuduna mamang da stable oiba government fazana full fledged leitabuduna awaba mayam ama financial gi kari ga awaba nangne da moi se chatle finance minister matam du da jaswant singh mana finance minister oi haina wari libi khoi da ko aina haija leadership ki kaino duni ko prajana sinara power da pura chatle finance minister unaba matam ja ada still bjp ni leiri se nda government ne ba leiri se sidana congress na luching ba government ne ba leiri se state sida aduda finance minister je khara yamna fazana behave taude hai manipur sida ko fazana behave tauda matam manipur se ware akoi cc taubiu cc package kara kaino taubiu khotpiu haina haiba matam da man amna rudely hai noi paisa fazana manage taude adu taude ada taude na khume hai adu kanda paungai khangam ne sumaina khume hena ma aingon da wari libi kamaina khumge araga mamang da palamba sarkar de khoi gi nate khoi di hujik da pan da ngai ri ni fazana mismanage oram bududi noi gi government ne mamang da leirami do adudi noi gi government ta noi inquiry taugadabni kaino haina man hai haiba if you don't want to give us if you don't want to help us then leave us free haina hai haje wari je adugi thakte yaweba matam dugi leader sing do se minister oibe ta ngai ri bani sarkar sem ta ngai ri bani adane nda gi government ni if you are not willing to help us then leave us free haje ni adugi thakta wa ngang bangam leader dunia ba khoina darka leiri se adu kanta ta
mateng pange hai ab madune ba khoi darkar leise aduna huji haibi ki wado manipur knowledge sunyau yaudana state government ki knowledge su yaudana review meeting tawraga hairi bag su se extend tawri razu khangdaba tenjal li razu khangdaba natraga semdo ira semjal li razu khangdaba kari gumbi amatagi knowledge leitaba honorable chief minister ju knowledge leitaba ha prime minister ju manipur lakningdaba ukraine da di peace ki paujel puraga chatpa ada manipur ki chawgraba minister amana retweet amka tawba as honorable prime minister ji nang di aduni adani ga amka tawba manipur da laknanaba kaunanaba di kaubudi ngamdaba khoi ki tawriba mayam se seranana khoi je wangang leireba khoi leader sing se aduneba sije ising ni hayu ko haina hare ising nate sidi ising sukna nate sidi kaino ni aphattabani amotpani sidi hai mahi ni haina ngang leireba khoi leader sing si hai mahi ni hayo haina serana ba lambi du da chat khreba adudi government ta sinari ba power se masi karom da chat khrege ngasi gi topic current status of su haije masida government ki representative natraga paliba sarkar party asigi mihut amatang lakpiramagadi ko moido ina idi onjalaga hangadabani what is the current status of suspension of operation in manipur haina hangningyaba February gi 29 2024 da su gi validity di loigreba ina landragadi expire oigreba channadragadi huji current status of suspension of operation in manipur je channadre na haibada haiman da thokpraba adu honorable chief minister masamangna boldi madu haiba ngamdriyeba maramdi adadi kainoma tawriyeba center da kainoma tawriyeba review meeting talk haina tawriyeba without the knowledge of the state government ai nga sai hanjan haiduneba ojagi yumda thokpa thaudok oja yaudana lekai gi miduga atopo authority maga tana baije yaba pot nateba ojagi yumda kainoma tawningagadi mapudu gi ayaba lawgadabneba mapudu nasu madugi ayaba piba or pidabdo madugi thaunado mapudu na puthoktabagi neba ngasi soirise madu hakta ai hainingeba aduna present status of su in manipur as per 29th February 2024 expire oirabnena leitre haibada haiman ba thokte adubu manipur gi government ki stand jina karida leiribno habde khoi khangde praja da sumoi clear cut oina thamde habse masi thamjaraga ai loisan ya